mando ya reba ntimuvyibuke wikwibuka imibabaro ya kera nujya uyibuka jya urambura amaboko yishimire niwibuka ahantu waryamaga jya urambura amaboko yishimire Mana ishimwe ariko ntabwo wagombye kwibagirwa ahantu Imana yakuvanye ahubwo wagombye kuhatekerezaho amaboko yawe agakorera Imana amafaranga yawe agakorera Imana mbese Imana n'abantu bazokwibukira kuki amahoro y'Imana akomeza bane namwe amahoro y'Imana akomeze ababeho ni Pastor Shimiye ugaritse mu kiganiro cyitwa humura Yesu arakiza humura Yesu n'umutabazi humura Yesu n'umurengezi nta kimunanira mu gihe cyashizweho iyo umwizigiye ntabwo ashobora kugukoza isoni iyo umwizigiye ntabwo ashobora kugutetereza ndashaka kukubwira ko Yesu ari muzima Yesu arakiza Yesu aratabara rero aho muri hose ndabaramukije cyangwa ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana abari muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi Imana ibaha umugisha abari mu Rwanda Imana ibaha umugisha abari muri Kongo Imana ibaha umugisha abari muri Amerika Australia Canada aho muri hose mudukurikiye Imana ikomeze ibaha umugisha kandi iyo wanditsemo Pastor Shimiye uhita ubona inyigisho zacu zitambuka kuri YouTube wandikamwo ufata smartphone yawe ugahita wandikamwo Pastor Shimiye ugahita wumva ijambo ry'Imana Imana iba yashize ku mitima yacu rero aho muri hose inshuti zanjye ziri ku mugabane wa Aziya no ku mugabane w'Uburayi mwese Imana yo mahoro ibampera umugisha kandi ndabifuriza umwaka musha muhire umwaka w'umunezero umwaka w'ivyishimo muzawurye ntuzabarye dusenge twumva ijambo ry'Imana Mana turagushimiye kuko utwemereye uyu mwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe n'imbaraga ijambo ryawe n'inkomezi ijambo ryawe ahantu ryageze rirabohora ngiye kuvuga ijambo ryawe mwami ntabarige ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro urakoze kuko uri kumwe nanjye mu izina rya Yesu Kristo amen hamagara inshuti yawe uyibwire ishire kuri 90 n'ibice 7 97 n'ibice 3 97 n'ibice 3 wumve Classic FM wumve ijambo ry'Imana reka ngusabe ikintu kimwe inshuti yanjye kandi iki kintu nkigusabe nk'umuntu tumaze kwaba abagenzi nujya ubonye link yanjye ndagusavye please ndagusavye nujya ubonye link yanjye ujye ugerageza uyoherereze abantu 10 cyangwa abantu 50 cyangwa uyishire kuri groupe ubaho zose ubabwire ati nimwumve ijambo ry'Imana ntago bikureba ibindi ntibikureba bakwanga kubireba babireba ivyo ntibikureba ikindi nk'umuntu w'umugenzi wanjye nk'umuntu w'inshuti yanjye yigerageza n'imiburiburi ushire iyo nyigisho kuri stati yawe hari abantu badakunda kureba ibintu ariko bagakunda bafungura stati yawe bagahita bumva ijambo ry'Imana urabuvuze ubutumwa urabugaragaje ku nkunda urabugaragaje icyubahiro cy'Imana ku buzima bwawe rero uzamfasha twamamaze Yesu uretse kari wa twamamaza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza ndabona mutangiye kumpamagara ariko nimwe muretse kumpamagara Imana ibaha umugisha mwarahezagiwe cyane kandi Imana ikomeze ibahezagiye iyo ufashe ubu butumwa ukabuhereza inshuti yawe tayari ubumfashije kuvuga ubutumwa ubumfashije umurimo w'Imana cyane ushobora kuba udafise amafaranga yo kumpa ariko unkoreye iki kintu wabukoze ikintu kizima wabukoze ikintu cyiza mwarahezagiwe Imana iguhe umugisha kandi nziko nizeye ndi ku ivyo ngusavye uzabinkore ndakwaturaho umugisha Imana y'amahoro ikumpera umugisha
kubw'icyo gikorwa cyiza tugiye gukora jye nawe cy'umurimo w'Imana. Iyo tuvuze ibi bintu tuba tuvuze ibintu bikomeye. Ubu mfashije kuvuga ubutumwa, kuko ushobora kutagera hano nk'uko jyewe nahageze, ariko wabikora gutyo Imana ikaguha umugisha. Kandi ndabizi neza umugisha urawufite, ariko iyo ukoze ibintu gutyo Imana ikumpera umugisha, kandi umugisha w'Imana utagabanyije. Uyu munsi wo kuwa gatanu, murabizi ko tuba turi hano kuwa gatanu isaha 8, no kuwa kabiri hano isaha 8, no ku cyumweru isaha 2 z'agatondo nanone tuba turi hano. Ndumushumba rero ndumushumba wa Bethlehem. Iyo ushatse ko tuvugana tuganira, urampamagara tukaganira, urampamagara uranyandikira message kuri ya nomero yanjye nkunda kubaha 61 60 nako ndayibaha mu kanya. Imana ibahezagire cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana kuko iminota iba ari myinshi cyangwa ari na mike. Turasoma muri Yesaya ibice 43 uhereye ku murongo wa 18. Haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gisha, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidatugwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Niryo jambo Imana iduhaye muri aka kanya. Imana y'amahoro ikumpera umugisha. Ndanezerewe kubwawe, nejejwe n'Imana mu mutima kubwo kongera kugaruka hano kuri izi mikoro za Classic FM. Iyo ndi hano mba ni hano umutima wanjye unezerewe. Iyo umutima wanjye unezerewe mba nzi ko hari ikintu gikomeye cyane wowe ubwawe uba ugiye kwakira. Iyo mvuze ko hari ikintu gikomeye ugiye kwakira, ndashaka witegure wakira ikintu Imana ishize ku mutima wanjye. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ndumva ndi mu mwuka wo guhanura ubuhanuzi bw'umwaka, wo kukuvugishwaho umwaka utararangira. Tugiye kwinjira mu kwezi kw'iminsi mikuru. Nanjye niyo mpamvu Imana impaye ubuhanuzi bw'umwaka kugira ngo mbukuzanire. Ni ubuhanuzi bukomeye, ni ubuhanuzi Imana impaye kugira ngo nkuzanire inshuti yanjye. Mana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Mana yantumye ngo ninza nkubwire ngo ko hari ibintu bisha, ko hari ibitangaza bisha Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Iyo tuvuze ibitangaza cyangwa igitangaza, hari abantu bahita banga ibintu by'abandi bo muri iyi minsi ya none. Ngo ibi ni byaba abakozi b'Imana badutse bo mu minsi ya none. Ariko reka nkubaza, ni ibihe bintu bitadutse
k'ibintu byose vyadutse. Iyo mpuzu wambaye yaradutse. Ako kamadero ugenda ushiraho ni akantu kadutse. Wivuga rero ngo ni ba bantu badutse muri iyi minsi, kuko ubuzima bwose urimwo ni ubuzima bwa none, ntabwo ari ubwa kera. Aya majambo njya kuyahabwa nayaha awe ndimo senga. Narimo ninginga Imana kugira ngo mbane nawe, kandi ntabwo ndi kubwira abankurikiye gusa, ndabwira abari kuri uyu mugabane wacu wa Afurika n'abari ku mugabane w'Uburayi na Aziya. Bibiliya yavuze ngo ivya kera ntimubibuke, kandi n'ivyashize le pas anone et la bene adram, n'ivyaheze mwe kubyitaho. Buno buhanuzi Imana impa. Hari uko uyu mwanya waruri, ariko hari n'ukundi kuntu Imana igiye kuzokugenza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. La po ode ezeba. Imana ntabwo ikiba mu ihema. Imana ntabwo igituye mu ihema gusa, oya. Turashima Imana ko yatwegereye, iri kumwe natwe. Abatambyi kera babaga bari mu ihema ry'ibonaniro. Twebwe niho twasangaga abatambyi. Twaraga tuzi ko Imana iba mu ihema. Niyo twayishakaga twayishakira mu ihema. Abagore n'abagabo n'abasore n'abakobwa bayironderera mu ihema, ariko turashima Imana ko itakiri mu ihema, ahubwo isigaye ibana natwe. Ibana natwe naho uri irahari, naho uri gukorera irahari, naho kuri iyo seta nubwo nabonye babirukanye, naho yari ihari. Ndashima Imana igiye kukwibagiza ivya kera wahuye navyo. Ibi ni ibintu tuba turimo tuvuga biri ku buzima bwawe. Wahuye n'ibikomeye, uhura n'amageragezwa akomeye, uhura n'intambara zikomeye, abarozi bakwigiyeho kuroga. Ubuzima urimwo sibwo wagombye kuba urimwo. Hari ubuzima bw'umubabaro wari urimwo, ariko Yesu arantumye ngo uyu mwaka utararangira, hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe.
ku buzima bwawe. Oh, rebole sere enemo. Ibya kera. Ndavuga ibya kera. Ndavuga ubuzima wari mucamwo. Ndavuga amageragezwa wari mucamwo. Hari imibabaro Imana igiye kuzokwibagiza. Aya majambo Imana yabwira Abisiraheli. Imana iragenda ibwira Abisiraheli, irabwira ngo nzobibagiza imibabaro mwanyuze mwaciyemwo. Hey! Nzobibagiza ayo marira warize. La kotamo olele pa anosi la wiri maidrome shaidemando mere edo aibes. Manishim. Hari imibabaro watewe n'abantu. Hari n'imibabaro watewe n'ibihurimwo. Mbandera kukubwira ko ibigeragezo bitavaho, amageragezwa ntavaho, ahubwo amageragezwa ahindura isura. Ahindura isura. Ujya gusengera umugabo, wamubona ejo ugasengera umwana wamuvyara ugasengera ishure, warangiza gusengera ishure ukabona utinza kuvyara ukongera ugasubira inyuma ugasengera umwana. Nshuti, isi irarushe. Isi irarushe. Iyi ni Imana yabwiye Kuro, irabwira Kuro we nzokujya imbere, ahataringaniye nzoharinganiza. Iramubwira ngo nzomenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ivyuma, nzobicamo kabiri. Haleluya, 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 haleluya. Hey! Ntabwo uyu mwaka ugomba kurangiza kuwuheza Imana itaguhojeje amarira warize. Ntabwo uyu mwaka uri burangire Imana itagukuyeho icyo gikombe wanyweragaho cy'umubabaro. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntarababazwa narayobaga, ariko aravuga ngo kubabazwa kwangiriye umumaro kugira ngo nige amategeko wandikishije. Ngiyi impamvu duca mu mubabaro. Ni ishure, ni ishure. Mugabo umwe yaravuze ngo hari igihe uca mu kigeragezo gikaze, ngo abantu bakakuvuga ngo urajahe, ngo abandi bakongorerana bakavuga ngo ntibucya, ngo ariko bukongera bugacya, n'ejo bugacya, bugacya, buzacya, buzacya, buzoca. Bibiliya yavuze ngo dore ngiye kukwereka ibisha amaso yawe atigeze abona, mbese ntimuzamimenya. Kera bajyaga batugurira impuzu, bayigura ukumva ku munsi wa Mungu ntihazogera kugira ngo uzagashiremwo ujye gusenga.
patiri yavuga ngo reka tujye gutanga amashikanwa, ugahaguruka neza muri ka gahuzu kawe ugacimbagira kugira ngo abantu bose bakubone ko wambaye agahuzu keza. Vyo ni ibihe bya kera. Iyo tuvuze ibihe bya kera, mpita nibuka ukuntu twararaga munsi ku rutara ku gitanda cy'ibiti cy'imbingo. Munsi y'igitanda bakahazirika impene zikazorera zabira. Iyo twajyaga kuryama twuririre igitanda rimwe, kuko wuriye uri umwe cyaragwaga. Haba ari ukwihindukiza twihindukiriza rimwe, kuko umwe yibesha agahindukira cyari guhita kigwa. Kandi kikagwira impene, kikagwira inkoko. Habaho guhindukira, mukabivuga nati igihe cyo guhindukira kirageze, mugahindukirira rimwe kugira ngo igitanda kidahungabana. None ni hehe? Novuga ngo ivya kera ntuvyibuke. Imana yakugejeje i Bujumbura, uraryama kuri matora, wararyama ku birere, uraryama kuri matora, wararyama ku kirago, uriyorosa amashuka, wariyorosa ikirago, uriyorosha kuvurere, wariyorosha ikirengiti nacyo kitameswaga. Urarira ku masahani, warariraga ku mitoto, urajya ibijumba bihase, warabijya bidahase, urambara umwenda impuzu imeshe, warayiguraga ikarinda isaza utayimeshe. Yo mana we, mana we, mana we, mana we, mana we, mana we. Urinjira mu nzu ugakora ku kibambasi, inzu yose ikaka amatara, iwanyu baragutuma amasahani ugiye ukatwara urubingo rwaka. Ariko mana we, ariko mana we, lelele bala saramonde yarabo. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, haravuga ngo nibutse iminsi ya kera. Ore padoko takoserema, nkuramburira amaboko. Nanjye shimiye Pastor Shimiye, nkuramburiye amaboko. Ndi muri iyi Kraske FM, nkuramburiye amaboko kubw'imirimo yawe Mana. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Yo, urambaye ibirato, wavyambaye ifite 10 n'ingahe. Waje Bujumbura ufite yashashe iriho karindari, none usigaye witwara Bujumbura. None warikomeje, barakubwira ngo senga, ukabasubiza ngo sinshaka gusenga. Hewe
Imana yakwibagije imibabaro ya kera, imibabaro ya kera. Bibiliya yavuze ngo ivya kera repato seremando ya reba. Ntimuvyibuke, ntimuvyibuke. Wikwibuka imibabaro ya kera, nujya uyibuka jya urambura amaboko yishimire. Niwibuka ahantu waryamaga jya urambura amaboko yishimire. Mana ishimwe. Ubu iyo mvuze aya magambo nk'abantu bari imakamba bahita bavyumva, nk'abantu bari mu Kirundo mu Gitobe bahita bavyumva, nk'abantu bari Bwambarangwe ku Mucenke bahita bavyumva, nk'abantu bari Cendajuru bahita bavyumva sha, nk'abantu bari aho ngaho ivumbi kwa muganga w'inka bahita bavyumva, bavuye aho muhita muvyumva, nk'abantu mwavuye mu Gasura muhita muvyumva, abantu mwavuye mu Rusarasi muri komine Busoni muhita muvyumva. Yo, abantu bavukiye Murore bahita bavyumva, bahita bavyumva sha, muhita muvyumva ko hari ibintu Imana yabibagije. Yo, ibaze kugira ngo uve iwanyu ugera aho ngaho mu Kayanza, ugera mu muji mu Kayanza, none Imana yakuvanye mu Kayanza usigaye ubu Bijumbura sha, uhita uvyumva. Vya kera ntimuvyibuke. Areka kuba utuye aho ngaho ku mugabane wa Burayi, si imbaraga zawe, ni imbaraga z'Uhoraho, ni imbaraga z'Uhoraho. Ibaze kuntu wagiye sha, none uricaye California, uricaye Washington. Mana we, Mana we, Mana we. Uricaye London, uricaye mu Bubiligi, uricaye Canada. Ndavuga Imana, ndavuga imbaraga z'Uhoraho, ndavuga Imana itabara, ndavuga Imana irengera, ndavuga Imana izura. Nshuti yanjye, naho uri Imana izoha kuvana, nubwo buzima buburimwo Imana izobukuvanamwo, buzohera, ayo marira azohera. Yewe Israheli we, ongera ubeho, ongera ubeho, kuko Imana ikwibagije iminsi ya kera, iminsi ya kera. Ye, nzomenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ivyuma. Kera aho twabaga habaga inka, aho twavukiye habaga inka, habaho guhindira. Ivyo nivyo bihindizo, nta nka yashobora guca ahantu hahindiye. Oya, vyari ibitunyuranya ukanyuranya ukaburugaye. Abandi mwavuciye mu nzu z'ivyatsi, mwararyamaga mukaryama mu nzu kandi mureba no hanze. Inyenyeri mwazibaraga muri mu nzu, none mwageze i Bujumbura mwaribagiwe, mwageze mu Rwanda i Kigali mwaribagiwe, mwageze i Kinshasa muri Kongo mwaribagiwe, mwageze Kampala mwaribagiwe sha, mwageze muri Amerika muribagirwa, mwageze i Bujumbura muribagirwa.
mwishuye Imana gukora ibyaha. Umugabo gutandukana n'umugore bisigaye muvyorosha, kureka abana wabyaye bisigaye bikoroheye. Iyo mbaraga yagufashe uyu mwanya ndayirukana nirekura ubuzima bwawe. Iyo mbaraga niyo mpamvu watewe n'imbaraga zitari zimwe, izo gusambana, izo kwicinisha, iz'ubutinganyi, izo kwiba. Mwakiriye impano zipfuye, mwaretse impano y'Imana, mwakiriye impano za Satani. Kandi burya ivyo mubiba nivyo muzosarura. Nubiba urukundo uzosarura urukundo, nubiba amahoro uzosarura amahoro. Ariko nubiba urwangano nawe bazokwanga, nawe bazokwanga. Wageze mu kazi abantu bameze neza, abakozi mukorane bameze neza, ariko wabagezemwo urabavanga, wabagezemwo wabera Satani. Yo, hindukira, kizwa, reka ibyaha n'ibisa navyo. Yohana 14 uhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Izere Imana sha, ongera wizere Yesu, ongera wizere Imana, kuko Imana ije kukwibagiza imibabaro. Mana ishimwe. Ntugaseke umuntu ari kumanuka, numuseka amanuka nawe azaguseka muri guhura duga. Nuko isi imeze. Ndashaka kugusengera wowe wabanje wibagirwa aho Imana yakuvanye, urahibagirwa ujya mu vyaha, ariko ntabwo wagombye kwibagirwa ahantu Imana yakuvanye, ahubwo wagombye kuhatekerezaho. Amaboko yawe agakorera Imana, amafaranga yawe agakorera Imana. Mbese Imana n'abantu bazokwibukira kuki? Ndashaka kugusengera, ndashaka ko uyu mwaka urangiza ubabariwe. Heje Imana yampaye amajambo akomeye, narimo nsenga Imana irambarira ngo ntanze imbabazi. Mbaza Imana imbabazi Imana itanze, mbaza Imana impamvu imbwiye imbabazi. Hari nijoro nko masambiri Imana irambwira ngo ntanze imbabazi, ngo ntabwo nshaka ko abana banjye basoza umwaka barusha, baruhijwe n'ibyaha. Va mu byaha wacira imbabazi ziva kuri Yesu. Va mu busambanyi wacira imbabazi ziva kuri Yesu. Uhura na Karoli ugasambanya, wahura na Goreti ugasambanya, wahura nabo muresha nabo muturesha ukasambanya, abakecuru bakutse amenyo ntubabarira. Urakeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe.
abasaza bagenda barahese umugongo wa mukobwa we, icyo ureba ni amahera. Yesu we, Yesu we, urakeneye imbabazi z'Imana. Wa musore we wataruye ivyuma, uterura imifuka kugira ngo amaboko avyimbe, ubu mupfubuzi. Nibwo buzima ubamwo, abakecuru nibe bagukodeshereje inzu. Yesu we, urakeneye ikiganza c'Imana ko Yesu akubohora. Urakeneye ko Yesu akuzitura. Satani yarakuziritse, yakuziritse amaguru n'amaboko. Ibaza kujya gusomana n'umukecuru akuvyaye. Iyo ni imbaraga ya Satani yabasha ubuzima bwawe. Hey, ugasanga urampamagaye ngo pastor, ngo jewe ngusengere, ngo ndabana ngo umugabo wanje, ngo umugore wanje ngo biri kwanga, ngo nashatse uwa mbere ngo biranga, ngo shaka uwa kabiri ngo biranga. Ntabwo uramenya ikikuboshe. Urafite daimoni wo gusenya. Ibaze kuba ufise amajwi akubwira ngo sohoka muri urwo rugo, ngo sohoka muri urwo rugo. Ayo ni amajwi ya Satani, ntabwo ari amajwi y'Imana. Reka mbabwire, nunahura n'abantu biyita abakozi b'Imana bo muri iyi minsi ya none, ugasanga bizanije amayerekwa ngo hewe ngo sa ngo bambariye ngo umugabo wanje, ngo umugabo wawe, ngo Imana yambariye ngo umugabo wawe ngo suwawe, ngo hari undi mugabo ngo Imana igiye kuguha. Kwa jina la Yesu, uwasi umukozi w'Imana ni umukozi wa Satani. Imana ntabwo isenya, Imana irubaka. Ubu dufise ingo nyinshi zasengwa n'abantu biyita abakozi b'Imana, inzererezi zo mwibarabara, inzererezi zo mu butayu. Hey, ukabona umugore wawe aje atavuga. Ese madame kutavuga byagenze gute none? Ivyawe nabimenye, ivyawe babimbariye. Nagiye mu cyumba, Imana yakumenye, Imana yakuvumbuye. Wa mukozi wa Satani wiyita umukozi w'Imana, kandi uri wa Satani usenya imitima y'abantu. Nawe urakeneye gukizwa, ukakira umwami n'umukiza. Ubwo nibwo burozi bwa mbere. Umugore wawe muvyaranye kabiri, muvyaranye gatatu, muvyaranye kane. Iyo Mana itavuganye nawe muvyaranye rimwe, ni Imana nyabaki. Iyo ni Bayari, iyo ni Dagoni. Turashaka guhagarara mu mbaraga z'Uhoraho tukayisenya kwa jina la Yesu. Hey, nimumenye ukuri kuzobabohora. Nimumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kuzobatabara. Hey, ucyumva ya magambo, wahitura kuwa mugore wijiriye, ukajya gushaka abana bawe, ukabasaba imbabazi, ukabagurira akanyama, ukabagurira agacece, ukabagurira akadagara bakarya, ukabasaba imbabazi. Satani yagutwaye umutima, yaragusenyeye. Nshuti yanjye, dufite abagore basenyeye mu vyumba, basengeye mu mashengero. Dufite abagabo basenyewe n'abandi bagore b'abahanuzi. Imana yakunyeretse, Imana yambwiye ko tuzobana kwa jina la Yesu. Wa mwuka n'umwemu iva ku munara w'i Babeli, ariko mpawe ubushobozi, mpawe ubutware bwo gusenya ubwo bwami bw'umwijima, ubwo bwami bw'umubi. Ugasanga umuntu araje arakubariye ngo hewe ngo Imana yambwiye ngo nudasenga ngo ugiye gupfa, ngo ariko nuzana amahera 500 nzogusengera uzobaho. Uwe ubeshaho
we ubeshaho cyangwa n'Imana ibeshaho? Iyo Mana y'ibiguzi mwayivanye he? Ninde wabarose? Ninde wabavumye? Ko mwahera ubuntu mugomba gutangira ubundi. Imana ibahezagire. Sinje gusenya, ahubwo ndashaka kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Numara kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, uzofata ubutunzi bwawe ugenda ushigikira umukozi w'Imana. Uzofata ubutunzi bwawe ugenda ugura intebe mu rusengero. Uzofata ubutunzi bwawe ugenda muri shop wambike pasitoro wawe asa neza. Nanaguhanurira azaguhanurira ubuhanuzi buvuye ku Mana. Nta satani, nta marangamutima. Imana icyo nashatse kuvuga, Imana ikweze ikubabarira. Ndashaka kugusengera wewe wari warayovye, wewe wari ufite ubuhanuzi bupfuye. Ndashaka kwingigira Imana. Wewe abadayimoni babwiye ngo ntuzokira, ndashaka kuvuga kuzokira. Wewe amaje wakubwira ngo dore uzopfa, ndashaka kwirukana umwuka w'urupfu. Wewe dayimoni akubwira ngo uzosara, ndashaka kwirukana umwuka w'ibisazi kwa jina la Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Jehova Ji, uri Jehova Rafa, uri El Shaddai. Ndagushimiye ko uyu mwanya urangije gukiza abantu bawe ivyaha, urangije gukiza abantu bawe imitima yari yarakomeretse, ukijije ingwara zikomeye, abagwaye imigongo, abagwaye imitwe, abari mu butinyanka banze gukama. Ndirukana iyo daimoni. Abagwaye kansa, iyo kanseri ndayisenya, ndasenya urukuta abadaimoni bari barubatse, uru rubambasi abadaimoni bari barubatse kuri uyu muvyeyi, kuri uyu mupapa, kuri uyu musore. Uyu mwanya ndarusenye. Urakoze Mwami, urakoze kuko uri kumwe nanjye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashaka kuguha nomero yanjye. Mwahuye n'ibintu bikomeye, mwahuye n'amageragezwa akomeye, ariko umwami w'abamarahari yiteguye kugutabara, yiteguye kugukiza. Hewe mpamagara kuri 67 19 8 40. Iyi nomero uyihamagara ntuyibipe. 67 19 8 40. Iyo nomero uyimpamagayeho nukuri wambona 67 19 8 40. Andika message yawe. Nubwo bamwe ntarabasubiza baba ari benshi, ariko mba nyisubiza. Andika message yawe, jya kuri WhatsApp niba ufite smartphone yawe, unyandikire, ngushire muri groupe, ngushire mu bandi, ngukurikirane, ngusengere. Imana impuje nawe, ntabwo impuje nawe kubusa. Wowe ufite igikomere wakomeretse, ndashaka kuzajya sengana nawe. Imana ikomora icyo gikomere. Wowe wabuze uruvyaro, ndashaka kuzajya usengeranya. Nyandikira ka message, ujye kuri WhatsApp uwandike, ushiremo tumega twijana, uwandike. Igihe uzojya ubonera utumega, uzojya usangamwe message yanjye Imana yampaye kugira ngo nguhe. Imana iguhezagire. Ugiye muri smartphone yawe ukandikamwo Pastor Shimiye, inshuti yanjye, uhitubona ubutumwa bwose kuri YouTube nagiye ntambutse. Imana ikumpera umugisha, Imana ibane nawe. Kandi reka nongere ngusabe, nabigusabye kare, nujya ubona iyi link ya YouTube ikugezeho, jya ugerageza uyihereza abantu 10, abantu bose ufise, yaba na babandi birirwa baboregwa ufise kuri telefone yawe. Ufata kanya nk'isaha woherereza iyo link abantu bose, uyibahe. Nta Imana izokubaza kutavuza ubutumwa bwiza. Imana iguhezagire, Imana ibane nawe.